Naka, Sigatabu Naka, happy Sabbath to everyone that's joining in this morning on our Zoom platform. We thank the Lord. We thank the Lord for this opportunity that we can come together as children of God to learn of His Word. We take this time as well to welcome our heavenly guest this morning who's with us here. We welcome God the Father, welcome God the Son, and welcome God the Holy Spirit this morning. And also we extend the Master's welcome to all the families who's joining in this morning. Welcome, and happy Sabbath. I greet you all in the name of the mighty name of our Lord Jesus. And also to the speaker of the hour, Auntie Mary, who's joining in from Australia. We thank the Lord for Auntie Mary's life, for taking her time to join us this morning and share God's word to us. Thank you, Auntie Mary, and it is our prayer that God will bless you as you continue to do His work in these last days. And it is our prayer as well that the message that we will hear today will bring us closer and prepare us for these last days. So again, I take this opportunity to welcome each and every one of you here this morning. And before I give it to Auntie Mary, if I can just invite you all to bow your heads as I open the word of prayer this morning. Let us pray. Most gracious Heavenly Father in heaven, we humbly come to you, Lord, at your throne, Father, this morning. Lord, we thank you. Thank you so much for this opportunity that we can come together once again, Lord, to hear, Father, of your wonderful word that's going to be shared by Auntie Mary this morning, Father, who will be your mouthpiece, Father, to us this morning. Lord, the message that's been prepared, we pray, Father, that it will help us and prepare us, Father, in these last days. Lord, we thank you for Auntie Mary's life, for giving her time, Father, and her family, Father, to join us, Lord, this morning as we come together in fellowship, as we come together, Father, in union, in one accord, Father, to learn, Father, more of your word. Father, it is sweet as we continue, Father, to come together every morning, every Sabbath morning, Father, to hear, Father, about your word. Lord, we thank you for all the families, Father, who's joining in this morning as well, and for those, Father, who will be joining in later, and for those families, Father, who will not make it as well, Father, this morning. Father, we thank you, Lord, for all their lives, and we continue, Father, to ask that you will be with them. Thank you so much, Father, for this hour and this moment. We pray, Lord, in no other name, but in your holy, precious, and wonderful name. Amen. Naka, akin talagang ang nangunong gobi Auntie Mary. Recording in Naka. Over Wagayan Ratalo, Sigatabu Naktalan, Vikim the Sara na Matubales and Vikim Dona, Lenny Matubal Galando, Tomindo Batiko and Matakunko, and a non alamanakalo. Sorry, Binakalo, and a non Bibakalung at Ataki and a non the Dimbula. No, and the Tiko Bolikina, in a non abilitaki. Kamarutaki, we only many. Mendo batatal kikim do na matakniko. Mother South yo bambuta. Nindo na singa tambulangi langi bikim do na Mother South. Nungu pariditi ko na video siso na video kinitamba yung biuda kiti ko na numdo sa bugtundi taki na numdo sunggo na Mother South.
lana kalau na lamango na nung pavi vinaka buana kalau nung reida na nona belitaki. Leta o wambote nindo na kila. Kamarutaki ni kandu sataka na mara sawati. Wakawatu kana kina na vingarabi na vio kani butikina kalau. Si bebe. Sinindo na kaya ngai mai basi kawalitunga. Dona kaya. Tiku mai kina na sana tu mai kina na wagna na bida bata na mbaki sawati. Dona sasanga tiku mai kina dona masumasu tiku mai kina. E na yado tiku na vita lebi beira na italtaler na lako yani. Lako tiku na bei masulaki. Basi kina bia dona tiki na wambuta. Na wili kato manda ni mbera ninda tutoso. Tiku ina mateni cornida. Teni cornida. Wase tolu. Lando sana rongo do china bakasa mo yo ngandre bola nga mo se batal bikikem do balat ni menang nongu bakasam tangti ko na ni rede tik na yalalo ni kaya bikim do ena mother sauti em lista le nongu bag na no ina no ina kenan do to ya bendo na tambani wer ya tiko na bi bakasam tiko na bi na tikinang o nimberang lang ani to tos ngandre bola ngame wuli kay nimbera tol ngana na Thomas lak itu kalau membawin binakti ko yan nom nila lam ken nom di beli taki enan ni mami bol mami ngandre bola ngame ke mami i ngoda nan to mom ni enan nom ni na boss wiki ma yal binaka dalab na lo mi ke mami ringo mana nom ni bi tabli di ken nom ni bi bakra mataki membawin binakti ko yan nom ni sarangoda kesum na ni mami masuk sisu ne bakambu una wili ketika na New King James Version so na na bakasama basi kadaki bi paula na bolo politiko ina sungolot mi cornida ada tiko na bi do naka ngondo to na ngai reda sartale na to na landeba ya na tuk ni kwa membeleta na bakasama ni ka era to kaya polo but kirto na apostolo na ngone ni non to sa garab na non to itai na tamba ni kaulot basika kina na bakasama ngo ebe ya wala ngure de tiko na kaya de kimdo tar tikina polo na tikine lima. Who then is Paul and who is Apollos, but ministers through whom you believe, as the Lord gave to each other? I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. According to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Oh, mamote kam. Ni katumba sandalab na kalau yana namdo tamba ni were. Eti kuna kiana inaki. Na roni ole kawalitunga na nungu marau taka ni reida na vika yado. Wawin hunak tikina wan kalau mbelaten dona itabi ni beisusung yana tamba ni were. Ko sato yabutaki. Go. Dona beisusung yana baka dorti ko yana tamati ni kalau erlak tuka ni merlai. Dona suretir tu merlai bengarabi. Seu ira ko yan dona suretira
erna bingara bital nga ena tambani wer ni zoom bata ena nam do tambani wer ena ngoni sala ni vi susunge na zoom sa ba kay dorti kan bising tam ikim kan na reda due te vaka due vaka suswataka o de nona na o de nona na kena vaka tumbur chiswa kwena ya indona ka nangan revi me susungi dake indona ka nangan revi me susungi dake kina tambani wer me kanga to sarre de kwena kai wit kunin kinongo tomasute me yabu ni songsongo kena yabu ni tambani wer ngo karistochis ngo ena bagabuna me tumbu dake kina me bakanga na noni naki. We are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Dona ngon sala ni kena tumbu ya na tumbu. Ko tono ndo di butik may bang matak. E kanga sandu baritak ti kontina na o sa tikin na yan bang mataka. Ye kengarai kengarai ti ko me ya na tumbu ena nondambula baktamate andua. Kina bunua ena talai kende kina na kalomende vingarabi kina ena nona were ena sini tale wale lati ni koe bakate ki koe na kene abu na nona ngas ni bulib na ala tambu koe ngoe na betumber o nganda balanga ubarita kana bakasama ena nungu barita ti nungu babin vinaka wan kalo nungu reida ni ngoe ndo ni tik bu ni kena reida kiti kona na nona tambu ni wer na kalo ena bunuan tu sat making work. Me bakalong ate kina nakalo na nomdo tostoso kina nomdo naki ene kina terai da kiti ko na tambani wer. Onda balong ame lestal mai na nomdo to tuku ko to vuli ti mai kina me bakani ame deng ti kana mata sauti. Pambota no rating mai na ulutanga lebu ni kama balata na righteousness by faith. It was a torting mai na mata rosauti na tutuk ni kama balata na nakaer bagayabu tak tumay kina na non rabang bauto yung chiu le yado may na ay na belala ti makawa Old Testament le lako may na belala ti bo kongo na kaya may toble na turang chisu me baluta sombo ya na non na wasit ko ir na farisi se ir na do bagrarong tiko ir na do bagrarong tiko and non nona kamburang tiko na itutukuk siya na nona bingaray. Tuna rida na sona vital no porque doro chisu na kame na non rambula na non rabi maluai batikir na farisi. Ini bera onganda balanga me mutule sutale se mo sabi kendo to endo na quotation ngo lani na quoting my the gospel workers page 149 paragraph 1. The gospel is now opposed on every side. Nimber ni what's it nimber ni tomana. Ekabango.
Dan narita nangon ende to sambole tiki nango, di tambangon ende sambole tiki nango. Sa authority ko na o baka samtara ting na non to lesson ni na nangon kito turwati ko na naman ni madongo. Le kuniti ko na kinaul na ul na to wilimus na tutung ni karuan yang los. Babylon is fallen. Yeah, ili ko tamay na bakasama ni kaya ti ko me the reason sa wakubutui matatabag minaksartik may nangono ko sa sindo na puno ay mendaro ni kani na lama tataktal kinubro. Di na nga enda na rongodiro ti ko na makanga na non rabaroni na positive ko ir na bilita kinamatin to build back better. Sindo tala na better time nang gaya kamay. Sindo talangon binaka nang gaya kamay. Iya, dua nga na kao bambota. Enda nang bulay kinokenda. Enda sam kilati ko ninda sam bulati ko ni pagtaw to tiningona. Kina nonda kila na bunua sa na kena beda lati ni bika saya tu nangonongo na balati ni na vela dayaki ni kaiti ko na pakasama ni was a confusion. Na vela dayaki kina bunua satu kina burbura. Sengali ni ngandrevi kina nandina ni pakasama iti ko ni tutuko enda tautoro ti ko may nabida na mga ko. Kena lurai nandina nandondonu natamu na sabsaba. Nimbula ni tamatalotu e bagambodi chisu bakot, which is what righteousness by faith message is all about. Ano nga damikin mo setale na quotation o lebeta kitikmaya. The gospel is now opposed on every side. Never was the confederacy of evil stronger than at the present time. Spirits of evil are combining their with human agencies to war against the commandments of God. Gona nayabu. Nika na loreki na nandina na donu na tambo na sabsaba. Enikuri. Tradition and falsehood are exalted above the scriptures. Reason and science above revelation. Human talent above the teaching of the Spirit. Forms and ceremonies above the vital power of godliness. Grievous sins have separated the people from God. Infidelity is fast becoming fashionable. We will not have this man to reign over us, is the language of thousands. Yeah, hindi na nga nare-reign pula in the sare ni saya to nang ano. Sabi, sinda balas eh. Sabi kakete to be one of tikinang se ulebeta takin may na quotation mo. Aron ni kabang mo. Sa kwasan nga nakango. Nang bula sa takachisu na nonalakumay. Yeah. Nimberman na nga niya mo chisu sa kadibakirauti kinochon na dawi baptistaki. Medharmaki na sala menona basika may na mesa ina imate ni nguna. Yadaba tininga yado ng bulan ni ko ng daw ni kadibaki. The preacher of righteousness during that time, Melchis chon na dawi baptistaki. Nadama ni tintini ni nona kadibaki. Ni tuta ka bukoy ng dundone na nona nguna. Dabayado wikwa. Na uluna ang dambi ng doon na plek. Wala ta na nona betu taka ng dundone. Yan na buna. Kang atu na bibong buletikin and na bibong buletikin na yalalan da reditingo. This is what is happening. This is what is transpiring. E kasaya to tunggoy matan. Kinto na kaya ng andrebi mindaroni na sa takakina na bika and the reason is saya to tunggo. And ang andrebi na sabsabahan and doon nam bulan ni ibagaritaki. Ni example may bulakina o kaya na nonda ibagambula. Yan ang andrebi kina ng ganga kinayal ni bagambot. Go na ka ito na bibalang kakatiktikina.
and another tongue ni wrong itutu. Ni Kurivi. God's ministers, nimbiti ko rin ministers ngo. May baka ke baka ndan baka samtang ti ko na kahit ko na chisu na tukuna na and mati was rusong bulkawalu. Kinetin kadiyo kerin rusong bulia. Kaya mundo ngaila. Sino say tikika, sindabu tikika, o iraralumuti. Isa da kilani da lingomi karisto. Kenda sabak to kay the ministers. God's ministers must lift up the voice like a trumpet and show the people their transgressions. The smooth sermons, so often preached, make no lasting impression. But ito ba? Sa low rate to nakaitukun, may baka nakaitukun na profito ay siya wa lima. Nakaibag to kay merarama, sabag to kay membut-buto. Kung wakaitukun, woe to them that call light to darkness. Say, kung nakaibag to kay membut-buto, sabag to kay merarama. Kaya to kina, mesang ninduan na ninggay bunutek ni tuktuk siya na ibunaw sasang ni bakilay. Yeah, nakaitukun ni kinik na prophesy. The smooth sermons so often preached make no lasting impression. Men are not cut to the heart because the plain, sharp truths of the word of God are not spoken to them. Don't na weekend. Sangwal nga ni oron ka bang obi kim beer na daw bunaw bi sayir na daw nambula sa ikwan of knowledge. Our life is a big sermon itself. How do we present the truth and the power of this word in our daily lives? Dabarari can the tiki no on the neighbors. Dabarari can the tiki no on the co-workers. Dabarari can the tiki no our kind of taliso. Nangan rev tiki na non koko na kalo and non da levete tiko na pangan kaide na levete tiko na non tambu kay na non subsaba and bula sa venera tu sa baksangangar tu matambok tu sangay may bayayam. Yan ang bula in the santo naman. Manda ba mo sa pinatikina. Sabi mo sa itakal, pinatikina ng unong o nimber na trosa. Yung kang baritaw tiko. Oh, nan renderega ting may yan, ultangan da bibisag tikina. Tuwa wakatik may ni kasama da bibisag may kina na laman ni Mother Rosauti na pinikitik mo iya. Na tikina. Ni yalealo, ni kame baleta na kena sanungun dambe. O bambuta, ni kamba kabango. O bambuta ni biba kasama soto wala beta ni Mother Rosauti. Na mat isang ni biba si Seinbeck or muka. Ni na reda ni kangan rabi mo siya weekend. Na nona lebet tal na kame baleta na kena lebeti ruruting may na bakasama ni kame baleta na bunaw. Pati kaya na bakambawit ni Chisu, which is loniti ka na bakasama ni Grace. O nanganda mo to sa iliw na nung slides do nang gerida na yalalo nganda mo summarize taki na nabika and wasya tingmay na Mother South. Karita tingmay na Old Testament siya na bila lati makawa rentong da kata kito ir na chiu na nguna ya le ya may na nguna do na makichisu tali o ir na farisi na kena bang bimbi taki na ibunaw. Siya na nonda reda no ira solibeira na kame balata na ibunaw iya. Na kena luray na non rambulango endo na kae ground walking. Liya the may New Testament na nakato sa reda na bakasama ko ba titingan ni yale. Do na bakasama taka. Go endo na kae sota kae Paula na nguna ni nona. Kasam taka na kae sota kae Paula na nguna ni nona. Ulot. Don reda ni
ni dona ka e ado waga lewa na kenra maliwa na leni lotu e ra tumbu dake mai na nguna ya na nondra le beta dake o ira na tiu katikira ni o ira na nondra sa buki mo o ira na irna matin twisau se irna Gentiles na kasanga ira tukuno ira ni kain dondon me ado ira dona kai bimba taki waga lewa na nguna na kame paleta na circumcision sena bedilim do baka samtatiko vida na baksan to bulide na non lesson ni seb school na bika kezengo ke kando na rit tal ngai na non da uli kan ibul tambo na buno e bose kino pola dona kail na redi kina na buk bakalo na non ding taki bela to koya ding te ko na kalo merani basuka na bayar birrieti ko irna ciu me paletirna akena tete na tuktukina ya ongo na kanto na tuna rete na volo ni kala tia bakatamba kintua e vosu tuna e vosu sarukin wa matata e sona bi bakasamo ente tu bi vasakti kino na rete na dona tikina un revamento tuna rete tiko na kaltia na wasentua tikine tolu kewa kaltia na wasentua tikine tolu kewa ati una tikina ya vilikani grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age, according to the will of God and Father, to whom be glory forever and ever. Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sin. Kaulotu na kiana yava tiko na being yava bala na lomni songolotu membaleta na yavu irunga. Yeke bukandu na rida na nanda tau na tose na nanda tau na total na tiki na tiko na imbera ni tau toso total na tiki na tiko na kalatia na wasetol Tolando ngai na wasni boletara kalatia na wasetol na wasetol Reda na kai bostiki ni ke pola Pena tiki na intua O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now being made perfect by the flesh? This is in a common beleta. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now being made perfect by the flesh? Na bakasama ni kaila betiko pola na kenetingomi na windu si makini punao geli na kai bakadora na yalo tambu se ni tikubutak na yalo tambu ni na takataka ni no na tumbu se no na tumbu indua na baka sanga ni basing making na bakasama ni kai tukuntiko. Are you now being made perfect by the flesh
Have you suffered so many things in vain? If indeed it was in vain, therefore he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? No. Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then, those who are of faith are blessed with believing Abraham. Na leni lotu rangai en ngone ni singai tiku na nonrto tutuku nonrto kaulotu na apostol na kame baleta na unau wateke na bagambota sena kena takataki na bagambota ya au bambote tikina ni vika tu na biusita kame kangante tu sare na kangai tu ni tiko o paulike Taka tu ni mai bea parama na ngona tu kina wa melako. Ni na bakalunga teke buru-buru na bukum. E bakambasik teke na bakasama ni kama beleta na bakambauta. Ni ngona sadi ngomi kina na sabi bakanton ni ngomi kina na rai karisto. E ado kina na bakanton ni na nona dingomi kena baga idori na tumbu ni nona bagambauta e bagatau na nona bagambauta sena tumbu ni nona dingomi kristo kena nona dingomi melen matintu e bagatau na nona bagambauta o bagambauta ni bika tu na reda na biti kinongo na bagmatata tikina bikinto na kena na ya bungan ra me baga ya tikina na nona tu na ngole ba tu ngi reda tikni tungo ni rona bagnana ni go na law and faith, say law and grace. And sang ni rani ro sin rani na bang bimbi takaindo ang ibang mamanda takaindo. Dondon meron do bat saranga. E bakanga nakatwa sa rede tikma. Ang rede to na to sikina na nondo to vuli. E nabi liya may going to makatik may nangona ni Paul. Liya may nangona ni great in the Reformation. Liya mayani sa uchi may na doon makatik na ngona ni Dark Ages. Liya may na ngona ni Reformation. Sa kami bambimbita kinabang na kami baleta na grace. Baleta ngo kando makasamtati ngo nakataw yawa kina nanona dingo mase nanona rongoda nanona pulida na ibola na Roma Martin Luther ang galing pasti ketika making nanona buli ena yabu ni kami baleta niokenda enta bambulai for we are saved through by grace. Yeah. Taro en nanto no menta taronga. Keva kainda the dingomi en yabu ni grace. Waka dabu na ibu now. Keva kana has the law been done away with and bakasama? Sang. Kando na bakasama takatiko sana bitiki na tuwa saray dauti. Klaitik manibola ni Sam kuntik may bang on righteousness. Psalms 97 verse 2 to was a read in a mother with shout. Psalms 97:2 clouds and darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Righteousness and justice. Meroni bagayabu na justice.
endondo ni mendua na yabu. Mendua na yabu ni wakabulewa. Sino kaya na kaya mo to yabu kina na matintu na kalo. Nana matintu ito yabu na. Kuesan ngango na yabu ni nana matintu. Na ibunao. Sa kuesan nga na yabu ni nana matintu ngo kaya walutan din na nabuni dama na ngo na wabuna kina na tiko ya babala may lomala. Balitung ro kwa ni sarindrende na kia na muri na ibunao. De kwa na yabu ngo na nona ile na bunida kwa kutameki na me daba muri tu menangonongo me do menangonongo ndesa le viena numaki ni sang dondo mendu ile waya ikubu mai na po na no tiko ya bala ba ka dor na bunida me lo malai ele ubambot ni bakasango na dambin de tiko weekenda ndare na bak nanan ni ikama balata na nona ipuna unuklo. O kuti kenta to wala nga baglek-lek ni busota o kuti kenta wala nga baglek-lek ay nakaya teman-teman ini bagtikibu. O narega umbita tuwal tungango bagalalo meron ni bagay planto sa kilato yung iba na numil ngakin. Makana tikina wawili katika niya ni righteousness and justice are the foundation of his throne. Nona ngay may tikabuta ka na nona bimbuli na kaluwi na burburungo. Nga dito kilay na sami talangan wala talangan ni sami itong tiko ni nona matintu is an everlasting kingdom. Kay na nona pagkatulawa na nona dominion nona pagkatulawa adaba na itambang ngaw na kaya. Naman bale na nona pagkatulawa may lamalay kay nona pagkatulawa ay burburungo. Katurida. Ningon na buli raw kinana. Yato kinana bimbuli mani baktikibu. Pasal nga nakabagay takabiraw na. Bakitulawa kinakalo metiko kinana bunikaw na lamani wen. Meraw ni baktikila na nona lewa. Meraw na tama batikiwi. Meraw ni raw reda na nona kawiti kiroti kinakalo. Ya, di na nga non raw ni ding ni karo bagay zor kinakaro ni non raw na muria kin non raw sin muria ya bagto nga biraw kon raw dikina nakaya uli raw na kalo kila ni ate may kikuan ng bunida matay sar nga ni kaya lita ni biraw rusa nubuan sa ikwasar nga yan ay alundun ni Kristo balit na daw ni sa buroki na ibunaw kung naka foundation ni nonalawa na wer. Yan nga na sa buroki kina at tutal na kalo sang ni ba libro tu nga may bakanda kila. Ya ko ito yabu kina nakakwenda to sa redaw chini. Kumbitol nga ngo may bang nanumikin to. Ito redaw bakarin to ng bagsawit. Tayo may kina nakamambalata na kingdom of grace. Begleta. Ningo na ngay yabu kina may mati kina na imatay nila may merong gay bakay sulutak yan ay sulu. Buti kanisipi, asa tau ya besar ngekya na kingdom of grace. So kaya to, ya ting may medyo weekend may naitampang unong. Na kingdom of grace ngo, sulitikin na nalalaman na kalo, may adhoba ni sa na song na katong banilolo. Ya na puno yan ang galiyata kin. Ya, umbitol tinga bagalala, mendo ready tikin na. Kalo may pangato sa kila, ni kahit lang hanay bultam. O kaya siya nga pakundo ni Bisaw. No, na ibunaw siya nga pakundo ni Bisaw. Na ibunaw nga kwa ato, kaya yabu ni no, matintu may lamalay. Kwa may to, yabu tagakin na buru-burang go. Di na nga ni duru may nabunitay na no nabiya may. Bakadala na inaki pag lamalay. Siya nga ni Bisaw taka na yabu ya, si bebe. Na bunaw ya, ito nga. Kaya na ibunaw ya, kaya sa tambong weekend, ha? Ronika ni tambong weekend na kautamata. Enan lewa bakalo ko de resine dabran de bakasam. O ko nga ya bubuna. O ko nga nandoni bimbuli. O ko nga lakutal may matitale. Merawa ni bindu si makitale weekend na mendaroni roida. Nanonde
na bunua e mbutu se watu kina na loloma kina vika witak e baka dortu na kalo. Me raola nga viki ang mendarete tale. Na sabsaba, na tambu, na dondonu, kena i warita ki, ni bunua e dondonu me dusi makital ki na sa ikuana nono bunua. E ana kai tiko e ulungi tiko ni tuktungo. Ken bal me baka ngawasa barita tiko. O abora lebet lagi tiko mai na nunggu posi tiko e na bisa e na wasa lubuto iti tonga. Na ihabu ngo e na sini rao ni na bunau tak nga kinendo. Bunau tak nga baka tiko e se baka bimbi tak nga baka tiko e na bunau. Menangay libot tiko na grace. Rong o rong. Nundon mero lebeti mero. Mero dusimaki waka tutuwa. Ya. Oto wambote tiki na nito na reda. Ni bunau e na samay tuki nango. Me pakanga to arede tiko mai na ina mateni quotation saranga to wili tiko mai. Na bunau e na samay tuki na nakauta mata. Yana ngunungo. Yana nonda na ronika ni da savese se akitu. Yang reba kina na kalau melabeti ta kita lemai. Na itukutuku ni kame baleta. Na nona yang dun. Wea ko lo ni tiko ni itukutuku ni katul ni ang lo si ko to aride tiko mengo. Na kame baleta na righteousness by faith. Nanti kila dito le tunga. So go batar tal tinga ni ala lo batanga wala beti tiko mai. Kanga may nibakiti kibuya may matu chisu meron ni labeta da kimindusi makikenda meron in the reda list pale na ibuna ko ngandrevi ko tiku tikin na belo ay manitin ko walwas ng bilkaba meron ni ng gelis song na katum bilo mau bitol tinga bugda ya ngandar min tosar ang na kahit ko na quotation na testimonies to ministers ngo na page 94. This is the testimony that must go throughout the length and breadth of the world. What testimony is that? The gospel, everlasting gospel. It presents the law and the gospel, binding up the two in a perfect whole. These precious scriptures, ngoya na Roman waselima, ang bida tungaya karon dangay na bawilika. These precious scriptures will be impressed upon every heart that is open to receive them. Baka nga sa onto baka sa matati ko na illustration mo. Ang kilaw sa dabuto timbaka bikim do and ananda na red ni hindu na au nisang ni kila au nisini kila ni do na nisang tu ni serere bina kanulung nimbera ni ondo dur may mo may join ni na zoom lutur talang on muli rejaw na ilin. Tabna bun. Mure da mitu bina katunulung. Sang ni do nanduka iti kay matao. Nimber ni maindam. Isino kaya na kaya pakai dorti ko na bunaw na non tambul. Kung kama da na kaya pakasam mo. Au sa reda ni kilani ni redia na ilelo. Au kay reda ni tuwaza no lu. Sang tu ni seru bina. Ang gitara na ilelo mo bayang tak no seru tikin na lu. Na pakai dorra na ilelo sa sa. Ilelo no ni tabel nga pa may parita ka biyo na nunggulang. Sa nanggi nunggu itabu ya mula ko. Mulai turme na nunggu ser, mungkin seru tiba na kanulu. Pasar nga ano na taka na bunaw. E baka nga nito ko ni bango na the law is a transcript of God's character. Na bunaw, ito ko ni kinanonon ito na kalo. Nadabal kinmambale, na bunaw endondon. E baka nga to sa rin taltinga na bidin kinanamata sa uti. To rin taltinga. And dina, ndondon,
Sabsaba. Ya nona takataka na buna. Evento si maki wala ngabi au meroni kilakina. Sanga edala tu na kai kota kabitungur se edala na nomu bagnanan edala na nomu bosa. Bete ya nona itai bini buna. Ya me kanga tun dan gemere tiko. Ya nona indusin tu ngone bola indusin tu se kai tu koniki na boli tu sanaki kina na itobu ni chisu. Me kanga ni buna. Ia ke kame sanga ni doktor na ngona menta. Reidi kenda tiko na menda me vendo si makitiko na nanda mbula na ibunau. Kongo lembasi kumiki na yale alo to arega satalanga na mother south. Lembasi kumiki na yale alo ni nongu dabo. Self righteous au bangdoni yung abkatike au ni sandonu. Tukuni me dina ngani tukuni tiko me bi ngo na ngon salmo murikin. Se mo muria yung abkatike na nongu na reidi tu ni sang ni dona kene anga biau. Ya tu reidi na kai tukuni na raramen bos ni kelo. Ene tuk e bos tak tu na nono bos ti ko chisu me kai na nono bim tal no ba ti ko na turang butini au basik ngabi ko na ya ni nono ngandra ba ni me rede tu ni santon do ngon salem o ni tatiki na ni ka samiso to na rede ti ko ni ko na bal nganga tikya na me reda se me tu na rede tali rongo en don me rola ko ba lembasi ka nang rede ti na tuk tungo. Dona kau bimbo rona bimbo le tunga ke na bingo na todo. La tani kangwa sangat na pakasamu wa sang ni mbuli kem ni wal tunga ke. Pakasamu wa mbuli yau satal ngakin. Nungure do wal tunga na paknana nungo. This is the testimony that must go. Basik maybe au na theme and that tiki na kona I will go. This is the testimony that must go throughout the length and breadth of the world. Tarong tarango. Nunggu bakasam tati kuna bimbi ni bang nanan mo. Jabaka me ula ko mo libele bunau se mo bele wasi ni tuk ni bosi tiko ke na bang nanan ni kama balete na testimony na dava na kaule testify ta ko ya wirto na buno da wirto na nungu do kitondo be maluway na buno ni taka balete ni kahit ngo this is the testimony that must go throughout the length and breadth of the world. Yeah, ono sinilia da buru-buru tu toko. Yeah, kada mantanga na puno ay mbityo tu kina naturango chiswe na nungu puno ni takataka, nungu matabu vale, kay na ira rambulo wabuliti awi na nungu sanibali. Na dhaba na nakau na lay testify taka. Siya una testify taka bagada. Nakau mbaleta the law and the gospel. Listale na nanda bulikian da bakatekyan. Kahit ko na interview ya. Koya mundonga ibakari chisu. Koya bakit tikibuna enada ena soma talangana nundunga. The life that he lived, he was the law and the gospel. And the quotation to read the mother side of he was the law and the gospel. Whatever he preached, he lived. So his life was a perfect example. Indona kangan rebitu na nanda dona kan to no belikin to tikin dona bukan. Masuta mendambula takanambula membula kinuchis. Because that is what righteousness by faith is all about. Ko mbula takan bising. E masuta ndina ngoisin ko kango indona kaya me bakanga no baritatiko. Dona kaya ndona bulutu to na nanda. Mbula na bising balati sinibingo na kedanga ndona sota kaya kinanan na binaka yukatiko. Dona kaya na bimbule weekenda to mandani tinaningoni. Nibaroni non tambula bi maluay wale bit kerto na lubenda to serto na nando to le no bale
na tarum da ngai tarong kenda kina. Na tuwa kini mbula example dawa ambula kino chisu ninguna sotakai kina na bikango. Ibu kasamataka nakai sotakai okwa. Ninguna vos tai kina senguna evolewai kina dina lebna ngona vos tako kwa na kamembeleta. Somle sungai na nona todo na vos nikalo. Ninguna sale tu ena matevila waira sa accuse te kwa atau lindo na vosa siang tangan. Sanunguna me bukangan da kai me bukangan tu kunting ngona kai na volutu tu ena non dambula ena bising. But that is what righteousness by faith is all about. It's something that we need to experience. We have to ask the Holy Spirit to help us in our walk with Him so that the bula and the bula kina meka and the wanda murmuri kwa kina. The sinrota and another cocoa. The rota and another we can on elta. Ningona and the sotaka kina vindende and non the bunoni takazakas and non the matu vales and sonona and okay latini baron non the batuloa. Nguna and the ngandreva kina na bagambota. The faith of Jesus. And a kind of na Acts of the Apostles. Paul, kaya man na kawakaiti kung go na kawakaiti ko nanguna yan na nimberin to abibis to rin may nakaisat kayo Paula. And na nandrendre sa ka na apostolo nanguna yan rin nakaiti ko na Acts of the Apostles. Paul and his fellow workers proclaimed the doctrine of righteousness by faith in the atoning sacrifice of Christ. They presented Christ as the one who, seeing the helpless condition of the fallen race, came to redeem men and women by living a life of obedience to God's law and by paying the penalty of disobedience. And in the light of the cross, many who had never before known of the true God began to comprehend the greatness of the Father's love. Hindi to bakasamtaka ng bulaya. Nakaisa taka Paula, tarutan me doon ng ganga Paula, may pangatunare. Nanon ganga kinanon na wakang teki kwa na kalo, men daw ni kaulotu e mana nanon takta kambaleta. May pangatu na redat kinakatus na buleti kina. They proclaim the righteousness by faith in the atoning sacrifice. Isang wala nga nito proclaim ta. O po, labag tambag nito, may kangatu sa kila. Ando tanong mula tumikino ko, animber ningay may stabi ko na kalawa na lakuting may naman sa. May nabunwa. Ni bibang matero ni ka ko, ay doon na, duet, ronika doon ang daw lamba, ronika. May nabunwa ito kina. Kaya nabisa waya na nanambula mengay may bagay tikwa na turang chisu. May have men doon daw ni kalikalibaki. E mana na non takata klani kurini ni quotation go ito kuniti ko bango o sa nikilaw bito pati ko may sisa. Ni ka ito kuningilo rey na nanambula sa kilay nga ini luto may nguso na ng gilays. Balete, siya nga wala nga ni bunota. Imbulata. Goin to na kami ka nga na kahit ko. Doon na imbulati ko kina. Balete na nonda na rawatan me. The kambara kani kambakamba ni nonda nganga ay na bakambauta. E bakatao. Ina nonda bagaredi ko ay matua. Na nonda ibakambula ko ay alakumay. May bebo eti. May bebo bui. E beba kokotaki. Ratangan ni nona koko menon. Menon. Quotation go to sa uli kauchi. Yung ngandre mula beta sa kitalmay. Christ came to the world to represent the character of God as it is represented in his holy law. For the law
is a transcript of his character. Christ was both the law and the gospel. The angel that proclaims the everlasting gospel proclaims the law of God. For the gospel of salvation brings men to obedience of the law, whereby their characters are formed after the divine similitude. Ang andrawal tinga mo bambimbitak tingwikin do no kam. Na kami baleta na nayago mo. Na siniraw ni danawasya. Nayago ni kami baleta na ibunaw patikin na kuspir. Nabuno ka tikin na nabakasam mo. Nasambulat yun na tambang una. Kaya nanonda na reyda. Na levo ni nanas na data ng di ng go na kalo na tebor. Na data ng di na levo go na tebor. E vagasesetuki na nalotu ba karisto e nangunungo. Me rao ni da reyda tuki na sendambi tuki na nanonda yabu. Sanga sini na yabu na kena unbalanced tiko na yabu ruang. Nung naritik na yan, na may na nantutuloy ditik may nang mata rosauti. O umbiti tiko baga yale alam meron ni. Meron ni baga yabu na nantutuwa pakasama sin nantutuwa nanan. Ni nona sisangat tiko na tebor. Meron ni. Kaumbok ta kasi baga malmalum takin do na yabu. Menangay baga butang ngayon dobir. Ongo, do na reditik na. Ni sona bi baga nanu. Rauni ndakaya isanga ni bagayabu bagay voltambu ndasaro ni kaya ndasama idingo matu. Ya nakaya ndarida ni kaya embiti tiko na tiki ni tuk ni anglo sileto na bakasama kama baleta na nona bagambautin Jesu Kristo. Baleta ni bagambautin ni lauray na bagambautin ni kama baleta Jesu Kristo. And na bagandon tekenda. And then the raven and bimbi ni kaya bagay dorne bunaw se and the raven and bimbi ni bunaw the bang mama the tak na kami baleta na kena babuyi na yal. Iya kem karong biwa ta meron sa kapatro ro na nonton bula. Then the raven the kana kaya tukuniti na quotation go. Our characters will be formed after the divine similitude. O bambuti niya ito na kaya nantangangandake. Ifom tekin na nonta bula and nawayabu baka malay. Satan has been persevering and untiring in his efforts to prosecute the work he began in heaven. To change the law of God. He has succeeded in making the world believe the theory he presented in heaven before his fall, that the law of God is faulty and needed revising. A large part of the professed Christian church, by their attitude, if not by words, show that they have accepted the same error. Kaya nanondo to nang gailan tabani na pagnanano ni kay tiko memberleta nanonal. Nadamna mo na ilawaki na nakalo meleveti na kita may naituto ni ka memberleta. The righteousness by faith and it to substitute external forms of religion for holiness of heart and life, go in the Acts of the Apostles. Still as pleasing to the unrenewed nature as it was in the days of these Jewish teachers. Today as then, there are false spiritual guides to whose doctrines many listen eagerly. It is Satan's studied effort to divert minds from the hope of salvation through faith in Christ
and obedience to the law of God. Ano ya ni makasama to may tinital kinungo umbote ni sa to na avike na itakuko. To na reditiko. To ngere na puna natin to ngelitiko wen to ngere na dapat na wakin na kalome tikubuta sa kadibaki manitutuko. Ngo na 1888. May bakangan to sa reda 1884 tikubuka may kinanitutuk na yung legislator. Imberti casa era tipo meni matai ngeli ada meni ke na 1844 sakali ke mena na tu ni ke ruo ke tol yang los yen ngeli da men 1888 Congo era me to asare do chene history ni ka na ya na ken na sengan to adingo masar na itu tungo ira na pioneers na ngono ya yen do tikona kenina kanga na bika boka dorti na kolo ena nona lewa isang lindo na kaya da tubo dal ka iti ko kene na kena tu nando to sa rede tik mai ni ala lo tu na rede tik na kena sanga tu ni muno taki baka matata ni tukungo e ada tuki na me tu na mbule ni bile taki se e kanga to sa rede na nona sa sang na te waro me kuni lo rai na rama ni ka e binikati me rani wandondo te kina se la beti mai kina nandina na tambu na sabani buna o ko ya bulutu to mando ko me lo malai go na kaina boka dor tu ko ena nona ngona bula to zoko imberni na ni nangi mai baka bartal nga na nona bula ena nona sisanga tinga ko me baka siseken boka dali kenda na ka tama iya na kena ngandrevi ngai baka titeyan vira sanga tu ni lo kai tingo Wira levi kata tu nan dina ni nona mai visorwa ki tu rangu chiso. O dem na bagun teo takabir. O de na nona itai. Kai na nonda itai. Na nonga itai. Na nonda tu itai. Ia. Nang boleh tiki na nona lamang na menda reda. Ni nonda nangaili kata nga nang bulay kina chiso. Kata nga nang bulay kino ira na. O ira Baganduri, se bagaturi, ira na kalau meron kadi pakinin, yalan dundo na non ritambangona. Abaka doro no na non ritambangona. Abaka doro ile chia na profita ile chia na non ritambangona. Abaka doro tu na ipiriu na non ritambangona. Abaka doro may baka doro chisu bakati koe na non may bula ibingarat. Abaka doro tu na apostola na non ritambangona. Yo dei na dundo me baka doro. Ena non to itambangona. Kalau sekali bikin itu, memang ngawal barita tiko ni tiku ni nanda tua vuli na mataknik ko. Esang ni kabagdal ka na nonangan drem na kalau mitaw ya utaki na namdo isong lo. Tiko na nonanaki. Mukhang ako tua wili ko tiko ya. And the sa where ni kalau and the sando zaka bata kina kalau. Kaya bukain dan do zaka bata kina kalau. And the bakayabu and a very taki. Wakalo, and beat the two ko na yabu ni nona bosa. Merao ni the red and dusia may bakador na turang chisu. And the nangayadam and do zakabati ko. Beletan in the semati ko na buna me bakanga ni ko na buna. And a lora in bula ni tambana ni sema na buna. And I have a kina na tambana me bakabuni be bakalunga tataki. Beleta ni semati ko na buna. Ni takakin na lamang ni nukikin to na kalo menda to reda. Ni tukun ni ka enda bultikina. Tukun ni nanda. Bagatumburi ang tal nga menda. Vei bagatumburi se enda vei bakal nga ngata kisinda vei bambulay na ta manoni nakin. Kung mas ninukikin to na kalo na vei ka enda vei usita ka.
Nanda Masumasu na matakmuko. Wala nga na nando Tomas ni Bernie Sileta lain na patapati ni Pingara. Ito kalo. Mami baga binibin na kabaga lewik yung ni. And nomini baga raramata kitali kina nomini bimboliti ko yan ni mami bola. Wang sambulo to nangona tambangona sabi leda kitu pura. Ngandrebi melebiti da kina nomini dina na nomini tambo na nomini sabsaba. Si vena bono ni beauty ke mami bolikina. Mango binago live na nomini bitu to bike mami na ibagaritaki. Nika nandun may kimami pa murmuria. Meron ni kimami to si makikemu nikina kaya tatal nga kimami wagarutaki kina membaleta na nomini matin. Kimami pa binako bagaliwe na nomini boss talabi kimami kina nomini raramte kim masuk siyang natatani alibim niya chisune mami sor kani mami bakambuli. Amen.